Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Uba Winston Tony Lingdo ubade Chief Executive Member ka KHADC ula pentep ba ka Executive Committee kala yo ban pendut hadu lailak saupho hanyo tingka jong usnam arajar arpusan arphundrio banyarap shaki saupho hanyo tali ki yeng ki bala sha penjulor hakamaryang kani kajing jubab uba Winston kade hakakenta kali jengkali balawandra ada MDC ka UDP na mairang uba Equator L Nongrang ubalabu jingkali ka jingslam ban mang pisa banyarap yaki brio ki ba shakta hakamaryang uba Winston ulaong ba usnam arja arpo henyo umpat mang pisa namar kadang yat tang ka vote on account ban siu tulop yaki nong trei hendrei mar shudap kani ka mang tingka ka bapura unsa mang pisa ban pelat yaki tu ki long yeng ki bala sha penjulor ki bala dap ha jingterwa ule thu bala dadan ka pisa shisien bala pha e ka jingterwa ka council kala pelat ya ka pisa hapo ashphosi ule thu biang ba ka council ka ajingrap 1,000 tingka ka we ka long yeng ka ba shakta ha ka maryang bat yaki bala mat e ka jing shakta ka bajur ka jingrap kala poi hadu khatsan hajar tingka Kulai Mr. Chairman, bat ya baro ki para members ki badan hakaying bat khamtam ya member badan borom ba EL Nongrang ibu bu ini ka jingkeli ka juba hakabaidai bat kini ka jingkeli Mr. Chairman sir kalong does not arise sir. Mr. Chairman sir, step makban yang ilang baro iwi itu khot yang kayeng hakabaidai bat kini ka jingkeli kamana kaliang jongang lebu. Will the executive member in charge be pleased to state the reason for the delay to sanction financial help to people affected by the natural calamities? Untuk lihat snow ya ka jubam nak kaliang jong CM badan burong does not arise sir. The ngam sutu hakanu korkom ba ka answer kalong does not arise. Namar habdi bekani ka benta si nak kaliang ka jonga. Ha kitu ki por ha shua ya mga submit ya ki beneficiaries mo ki bala syakta limba ni natural calamities lekin du ya CM badan buram bang lekan bai ngong hato kadon ni em kalap kelenti dari ke skim dari ke bala sanction mo nak benta ilong ye ki bala syakta ha ki bor jang kemareng te ngala submit ya ki den rai nak liang ke jogi ilap ha ya na ila sign tu ya kata ka application ke bangang alapa din re ka klampoi pat sanga ya ka ka ba lesi nak liang jogi ila pha din pat pha ya kata ka jirap nak mentak ni gilong ye ka syakta. Mr. Chairman, saya sien ai kublai member di bala ai ketua supplementary jingkeli kumba pi ke principal question ni Mr. Chairman sir kadau ke bangiong does not arise namar ka jingkeli kamlong specific balai bangiong kamlong specific namar lada ikeli hausnem arjar arsan arpenriu kamdan kanu ka delay hendai lada fikeli ya usnem arjar arpenriu arpenyo namar bakaladon ka board of accounts lai benai balambang pisa tangam tak tulop staff hakabaidai bat kini ka natural calamities hausnem arjar arpenriu kamut nadu umat seduk mentah ngimpat la ban perlaj ya kini ki jingerap hakabaidai bat ki natural calamities Henry nadu kani ka budget session hadin ke jinge menjurlang jong ka yeng hi borok kawai nin sayo ban perlaj ya kani ka pisa ka badang sa hakabaidai bat ki natural calamities. Mr. Chairman sir borok ki proposal ki bangila yo husnem arajar arpusan arpundriu ladap siulut ya ke pisa jong kani ka Snem arhajar arpusan hadu arhajar arpu nriu March. Balai bangongi kata namar ba how to snem ila yo ki proposal ki don hadu sau punyongut ki beneficiaries but now financial year uberem baro ki kinyo pongut ki beneficiaries ila yo ban perlaj ya kani ka pisah ka bedai bet ka natural calamities. Henry hakabaidai bat ke proposal ke pedang temai ke bangiyo ban pediang nadu si tarik April hadu menta namar baku mengoong mentan kadang don hapo ka board of accounts ngipat mang tingka ya ka natural calamities bat ya ki we ikam ti ya kani ngipat la ban siu yen si yo ban siu dang ila yo ban pas ya kani ka budget ke bang menta shushu nga syukwa ban ya tu ita house ba
hakini kisnam ki pela adab ngila yo ban perlut hadu lailak saufunyu hajar ke jingerap syakini ki lanot ki ba syak penjulur ke ying kesem ke jongki hakabaidai bat ka natural calamities tegagai I member badan berom I la syai kini ke jing jubab ke jonga namar lada ilong spesifik hendiat ka jubab telak banlong do kumwei hendrai bakam long spesifik ngahap ban jubab hau arjar arsan du arfun riu kalong hadu kata arfun riu hadu arfun yo financial year mengipat don ke pisah takadau ngipat la ban perlai ya ke proposal ke ba I member badan berom I kha syanga Boleh sebut sah dah kabar buram ya ICM ibla ayah tu ke jubab kapla long clear abang ni sutu bandang manta usnam beladam arsan sendiri si habdai bat kenika natural calamity scheme ilala yang pelaj kumtu kumbai la pensau te hawai nak benta kenika senam nama ba isutu ba ya kenika budget jong ni usnam atun ria atun jong impat ayo ya abang ni klan lesi ban pas ni budget ke kerman bahadin bingla pas ini maka scheme apa budget lu ladam de nak liang joi lesi insale ya kata de kerpat ladang pilabiang ladang hadang nak liang joi insal so bah menyerap lem nang kita gini kilong yeng kila syakta hak di kibor mariang nama nak liang jongaru hakapor ba kiwan ya keban kerpak nanga nak liang jongang lapha ling ba u saudara senong ba sekretari senong men approve ya berpensya ya kita jingjia ya kita kilong yeng de nama ladaka long pumta hadin menglapan ya kita ki beneficiaries kelas akta lesi kimio kandang ni kita engan nama bang lapan ya kerteng joki dak boleh sibun ngaru skwa ko cubu wi jengkeli nomor ngaru tang ki kindiat banai kadang panja ka area ngopo konsensi ka jonga melabun ki longyeng kelas akta nambah kejengwan jangan dika natural calamity area mo lagi longyeng ki babun tengah nopo district council ru kala wahi bantip tadi kadang ka lat kabu apa ani ka house kali ngaskwa ban kali na IM in charge nambah jongpi Mr. Chairman sir ngaskwa dong ba hatu kum badan hapol state kadang ka slap kamaina kadang kemban riu hajar bat ki major kidon ko silak live ho hatu district council kidon nem ta slap ne kidon nem ka kata intention provincial ka slap roman suk ki pajba bantip na district council ki minor yo kata ye ki major yo kata bangiru gin sutu bangin propose tentang sekolah kali tang namta nak kaliang jongi in charge Mr. Chairman sir I kublai ya I member badan berom po soyong bala kali gitu ka jingkeli adu mentasa nak kaliang jong ke district council ngimpat don kenu ka taka slap ke bangi labu Henry abang ipet pade ya ka jinglong ke jingman jong ka mang tingka ke jongi leni ka fun ke jongi ngi labu ya I minor kum bangi la pelaj honu sedang bala de saw hajar sheneng di kaba babun ke jing perlut la belong ke major expenditure lani ka jingirap ke belong major ke bangila pan ai na kaliang jong district council ke khatsan hajar ya ka wi ka longi kata ke belong major Henry ya ka minor ngi ai saw hajar sheneng di ngai scam ba nang ni sykhmat kumbala ajungud I member badan berom gin yo bangin ya wat banyak kumdo ke state ka le tidak kadan kalat ka lenti yang ina kaliang jong ka isi ke jong iru gin yo ban ya streamline ni bangin ya penbaik hamtam ka baidai bat kini ke jingmang tingka ya kini gusha penjulur ta kamariang ki yang kesem ke jongki di sokmen ba I member ila ai kata ka jingmut nangait scam ru ka isi nang ni sykhmat kan yo ban pet halori tai jingmut ba PPI Sakaway Mr. Chairman ngashkwa wanang ru nagaliang ka government ka ya rumwe henry nagaliang ka district council ru kilawang ba kanai henry kadi bandan ru kumale a practice sa po ka state kadon ka time frame kadno sngi adin balade submit ya kita ki jinge kan hap kata yang frame kadno period kin bu kan kata ka le hapo timing kadno kin bu kan sibo ni apply menta hadian si tayo ne si penai ne within kadno 45 days ne kata ka limit kadi bandan banchu akwa lamba jumpi Mr. Chairman ba syai CM ba in perkhat lang nam kata nomor balik pai ba kin chua ngin bu kata henry yo le se hadian si snam arsnam no padyo dengan syukwa ru kin bu lang itai benta ba kin perkhat lang kadno sngi kin perlat ya kata ka jimut ke jinga joki Mr. Chairman sir
ngan ban biang sa shisin nakaliang jongi ke district council habang iyo ikini ki proposal lada ki biang lut nadong sedong nimju pan slam ban ong lele hadu shisnam te ka jingkeli kam numi namar ba kat kum ke jingtip ke jonga hadin bang ye syong bat ki officers bangin pelat yakini ki proposal dan ki application ha ka beidai bat ka jingsha julor jong ki yang ki sem lani kenu ke jing syam lanot jong ki pai ba ke jongi lada ki biang lut ki kot kisla namar ba don teng teng ihap pen phai biang no shiki MDC ki ba don borom ki jongi namar ki ai tang ka proposal andrai ya ka bank account kim ai ya ki dur ki kham ai ti dengi yo pun kita ki proposal ki bambiang ni pha biang shaki MDC concern ki jongi andai lada download ka application pat ka bank account pat ka dur kam slam yang i bangin pelat ya kani ka pisah ba kai dei berkena ceklam ti samangi so thu kom ke isi ru mar kani ka dei ka emergency fund nani ka emergency requirement ka badon kam kirki ti dada ki biang lot ki kot kisla tah po stio Mr Chairman sir ka baslam shiphosi nila ayo ban pelat ya kani ka pisah Kublai Shibun Siyam Borom Tengaru ngong ba nambah ka jubau japing la susai pat ngangin nambah ki kor media mantaki bri ki pajwa ko konsulsi ba peru kini ba kadon ko begini ka jet scheme hapo district council bat nakale ko jongaru songu ya kata ka jubau jing ka honru ka jing jubau jing siam bat ngangin kin sawan kita ki rongba sunong negi rongba lamba jongaru banya bu yang proposal Kublai Shibun akan lihat Mr Chairman nasukan turu iki para MDC ki jongi ki bapediang yang ini ki application naki nongsong snong baper ba pin bu da ka kenja checklist mo kum bang ong mentan ka kerteng ka jing sha julor ka bank account pat kadur da fi wan ra kita ling kum bang ong mentan kam lum slam yang iban pelat pisah Soknor budon brom ngai Kublai CM bala jubab syai halor katu ko benta ka badai ya kan natural calamity ngashko bentip nai kanotli kita ki konsumsi ki balayo ka jinggirap untuk sunem bala late yang arpusan arpun rip Mr Chairman sir I Kublai member ibabu itu ka jingkeli ki constituency ki bangila yo ban pendap hau ni sunem bala adap kalong napok nongpok constituency arhuengut ka bakentup ya EMDC na nongpok bat ya nominated MDC jika total number ka bangila pan ai kalong arhuengut te napo umroi constituency khandaingot napo mau kunro constituency sao namau hati constituency san mau plang dingai constituency r meliam constituency iwei maulai constituency r nongsken constituency r langkerdem laikro constituency iwei ti kani ka number total number ko mangal ong mene kalong sau pinyongut ki beneficiaries Mr Chairman sir bat kapisa bangila yo ban pelaj baro ha ka baidai bat kini ki beneficiaries kadai lailak sau pinyo hajar Kublai Shibun ya ka jubab ajong pi ngaso tenat ba at least ka council ka labanai walai dei idor baret nre kala longhi ka jingyarap ka ba kraw naman ta kituki bodo ya ka yeng ka semnel ese ya ka jingdon kam ko jongki lengba ka jingle jo ka mariak tinga runga thai nga kwa banbu ka jingkeli bangin la ne em bangin pha ik proposal thmai bade don kinongrap ka bagi shekhot ki organic farming ka badon hapo lostun block 6 ki sha thanglot ki jaka butiar butar jongki nele sidi ba wakla ngidang la ban pha na ya ka dikasnem ka batmai ya ka proposal Mr Chairman sir banjubab ik jingkeli jongi member don borom hoi pila kino ki natural calamities ki ba laja hauni financial year bertemai menta nadu ubnai April onwards hadu menta pila pan pha ya ki proposal ki jongpi ngila don ki proposal ki bangila yo bangila pan abur pah ni masendap ban pa sing ni ka budget menta ngin ya pha lot ki ni ka pisa ka bangila yo ki proposal adap kata ka kentup ka proposal ka ba ai iba nongrang ka haka principal question ka jongi namar na ka constituency ka jongi ru ka pun ka proposal kadon hadu arpuingut dengan bakla mga ti hakaju ka nongrem kentu EMDC na po labandu lada idon ka proposal sobahabi pha no syaka department kejung Kublai Shibun tengah skwa ban pu ru ka jingkeli bat ai jingmut haju kopor dalong bapin
dala la komiti pin kre di kenja form te tiki form ngi laban ai sini ke MDC ne le pila se pila ban wan shim lang ne khrang dal de pendap to form kin penbiang ki kriteria kat kum ko jingdon kam jong pi khanang kan long ka balong genuine ka balong transparent tingin sa syuri komen pada mangi kum ki MDC khanang ba ka office kan yo ban pen state ya kita ki jing yarap namenta kita ki long ying ne le se ki briu shimet ki ban kta hakanika mo kamariang ka bangin mla ban kier man lo snem. Mr. Chairman, sir, kuma kala juja kini kisnem ki blalej ya ki form tingim numla pan kre le sia ki jing ai jemut ki jong ila da kalong ka bala bagin le da ka form ngin sai perkhat ya kata andai ka bala juja ka shilong bait ba nakaliang jong ka office ki jongi ngi priang bait ya ka proposal ka bawan na ki MDC concern kamut ki yo ki nong song snong ki beyo ki basha julor ya ka ying ka sem jong ki marep ki jakarep jong ki tho bait da ka proposal sha MDC concern but MDC concern pede I recommend ya ka tu ka proposal da ka basain but seal sha ka office ka jongi namar ba kumban chuban rap MDC concern yong ba ngin le da ka form na ni na department ki briu kin wan shim ya ni ka form kin ra biang sha ko ka constituency ka jong ki tang kata ka proses su kala slam Mr. Chairman sir ti ngin se pet ya kani kala kalong kepala ada yang bangin le ya kata hendrai ban pen kloy ya ka kam kumba kila jule hakini ki por ki blale ki tho beta ka proposal ki pen poi be ki MDC concern namar ka state ka kam kumta namar bangin kimi lenti ya ki briu ki bala ha hakini balangat hakini kala not ban one cho office dungi ban shim ya kata ka form ban pendap hangtu bre seyo ya ka recommendation na MDC na so ka proses kala jurong pelat hendrai ingin ai kani kala ka kabu pede yaki briu ki pasyam yang ni kala not bakin the list hinga kaliang jongki kai na kaliang jong office jongi lada ka don kala ka lenti bangin ai pisa halor kitu ki kriteria skumbaila mention MDC concern ginyo ban pej banyak lani pej saniha badai kita kikin ja proposal gi belum kumta Keberisian ni ka jawab jong fis yang bedon burom andai hakan ni ka juk ke bebentang atai ngim bedon kam kuslai ba in pawan shim ka form dari ka PDF form ngila laban sen yaki bat kin dala ada pendap kila laban sen ru biang syapok ka office immediately mut within few seconds kila laban penpoi kita ki form dan rei o ka jawab I CM runga so kaya hab te ngashkur pad I da kalong te banchu circulate yaki mo kita ki kriteria ba ki mo kita ki ba yo ya kata kajing kita alar ka mariang ba kidiki ik nang bangin yo circulate hapo ki dor bersnong tangi kenja ki kulalong no ki kriteria ban pendap ki form sorry ki kasiti ki dur ki recommendation ki beron kam tangi ta I lesi baren nang bangin yo lesi ban patch ki dor bersnong nang bakan long kam kloy. Mr. Chairman sir ngan shim ya kata kajing ai jemut ke jong MDC beron berom inyo bangin ya pa ya kani sya ki officer concern ki bepej ya kani kajing pelat jong ni ka pisah bat bepej ya ki kot kislah di da kalong kepala ngin le na kaliang jong isi ndai ku mengaong mene kan kham sup ya ki paj ba kham tam mo ngi kren nama kren ki constituency kren snong kendong ru ta si gi mla pan download ki form sini kita ka bar kham sup kadai bakin ya kren bit beki MDC concern ki jong ki to ngin sei pej ya kani ka mamla Mr. Chairman sir lada kadai ha ki constituency ba khap sot ngila ban le kata bat lada ki dai ki constituency ki ba kham sha jangai ni snong kendong ngada ngakwa bangin yo lang ko opinion jong ki MDC ki badon syabar jong ka sor mo kalong nagam long man le umta da kalong feasible ngin le kata Mr. Chairman sir